Pantayan nyo kumana yung bagti po ko yo. Tapno sana may barkada. Flight ko, inton maminsan na bigat. Di ka madanagan, anak ko. Tano ka sa pulan nga strict walk, tapno saan ang may barkada. Aramida. Kagyaman na ka nanang. Da kayo umot lang amin ti mabalin na pangital ka kiti anak ko. Jak agtalak, alagiti duwa nga ipag ko. Ta nabisyo mo dagi jay. Saan? Di mo ipanti apo ko kijay. Tama nga numaakaran iti kinaampang dagi jay ababay. Nabisyo dalang arutan, ampang dapay. Alang aro din nanang, ta rugya akong tiagimpakay. Basta di ulip-lipatan at ibilin ka. Ka di. Ang mumatakas la siya kung ti anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan anak ko. Takabayatan ti kaadami di abroad. Makaadal ti anak mo. Tabantayak anay ba? Lola, mapana ko ni pagadalan. Ne, apay, di ka ag-uniform. Apay akas tatibadom apok. Saan pa nag-uniform ita, Lola? Wala, gamapay ngay akas tatibadom. Ni? Apay, Lola. Anyat madiditibado kaya? So katamday ta, fitted launay apok. Kan ababata t-shirt mo, agbado ka iti atid dog. Jay maling danday tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola. Kasto ti uso ita. Uso-uso dita nga. Ala, agsukat ka kunak na di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Uwan, Lola. Mapana kun, Lola. Sino katakon di badok? Ay, mabiit lang tala jay payong. Itulod kan, apok. Saanan, Lola? Kabaulak ti mapan iji pagadalan nga urewan kaduak. Ay, basta itulod ka. Tama nga no, adamang sirpat kan ka ditadalan. Diyak mo't agpasirpat ka dakwada. Namum lang, ay, awan kastay agsigurado. Sige, intan na po. Nay, abda ka mo diti pagadalan manang maray. Wan, Kiko. Taintulod ko jay apo ko. Sika nga'y. Intulog ko ba't adya ka anak ha? Ay kayo nagluga ng may manang. Nag-tricycle kami, tay. Ag-tricycle ak manan nga agawid. Agbiyahe ka? Ay wow manang maray. Ay kayo lumugan kan tas ikan ti pasahiros ka. Sige man nga rod, ading Kiko. Nay, intulod mo sa manan di apo kum amareng. Wan, manang siya nang. Tade, balasan ng diapo ko. Masapula bantayak. Talaga, bantay sarado di apo kum Wan, tapno saan ang maitulad kanyak. Tane, nasapak idi anaganak. Kadyak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kan oray ni Elpidio nga anak ko. Nasapa matla ng asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalen, diyak kayat ang maitulad ni Joy kanya. Ay, sa bagay matkit di Nasaysaya mo lang no makaadal pa nga umunan ni Joy. Nga road. Ang kaslasan mo mat nga apo ko ni Joy. Taubing ka na dan iti apo ko mareng. Kasla anak mo lang ni Joy. Ay na, kasano aya? Kat nasapa akmat nga road anak-anak. Kan nasapa mat anang asawa ni Elpidio nga anak ko. Nala, saan na balik ta nakaadal mo di anak mo. Nga oray nasapa ng asawa. Hello, Elpidio. Hello nanang, kumusta kayo? Ay kat mayatan ako. Bantay sarado jay apo ko kanya. Balay, eskwelaan lang tiyayan na. Nasayat nga rod nanan. Masako lang makadal ti anak ko. Tain sakripisyo ti madayaw. Para iti masakbayan na. Di pagdanagan ti korta. Tasyak ti makam mo. Saan kayo magtrabaho? Tani Joy lang ti sikaswan nyo. Ay katuan anak ko. Day talaga yam. Saan na problema? Ay, makapasikurmat day to abilbil. Ni, Lola, Ay, api-apis-pisilan nyo tatyan nyo. Nasakit ka day? Saan? Masikuranak laeng. Tanagdakkel mo't una yan.
Awan mo't nga minararamidag dito'y balay. Iso nga agjimaksa. Ha? Kabalan nyo lakit di, Lola. Ay na, kabaula ka pukok. Ubingak pa'y mat. 48 ko laeng. Ay, napigsaak pa'y. Ay, da kayo, Lola. No kas di nga itulod da ki eskwilaan. Agdiritso kayo matan ni Jim. Ay, wun man. Isublik man jay sigo na pamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da jo na agayim ko? Ay, saan? Anyat ko am ichay. Enton ko na danagaram kan ka ichay. Ala ni Lola. Awan. Adda nga minaramidan mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi kumaadwa. Ayabam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Ha? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo, Joy. Uwan, Lola. Kan, sukatan man day tabadom. Makit-kita tapusag mo. Anya day tabado. Adda aklaang mat dito'y balay, Lola. Uray pay, basta sukatam day ta. Madurmenak amang kit-kita iti kastabado. Oh, manang-manay! Umay ka lumugan ay! Ay, saanan, Kiko? Agjagjaging ak ngamin. Ay, iso malagay, masumiksiksi ka kanayon, Di nakman mo't bulaan si Kakiko. Malakit din, mapankan, ta ituloy kong matan ti agjaging. Sige nga manang, angam di mo unay, Ta amangan magpipila, dagiti agaram tukeng ka. Panawan nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da Joy. Aramidan mi nga minti homework mi. Di pala iso, ti umay diti balay. Saan mo't apalubusan ni Lola na? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanong. Ilang araw, intang arutan. Sige nga rod, Uncle. Mapantan. Uraya, kung di ka nakak manang mareng. Mabit ka numila, di aramidan da ka ni Joy. Ay katwan mala, agkape-kapay, Kiko. Adda pandesal ditoy. Impapudot ko itay ti pandesal. Ay kanay, mas nga ikapay, nung napudot manang. Mala na. Aramidem la, tati aramidem, tagkapiala dito'y balkon niyaw. Awan mo't aramide kon, tanakalaba kita yan, Kiko. No kayat mo, agsungkata di taunag. Ay wala. Nandiyak pa'y nalipatan, tiagsong ka, Isuro ka ano nalipatam, nalakalaang mo. Imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot itita gito'y kanyak. Ala, kimutong kayo nga minan, Lola. Nagsiksi kayon. Wan nga rod apo. Nalukluk magak sa payan ngamda kayo. Saan mo't agpada talaang iti pamagi. No kasta, umanay mga rodan nagitibadom kanyak apok. Lakit di, Lola. Nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadom. Taipadas ko. Ha? Kaya't yung ausaran dagi jay? Hanging amin abado ka nakadulin. Tadi yumot kayat nga usarak. Yug mo ta sayang. Nangingina dagi jay akawas mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kaya't yung dagi jay? Un nga rod. Alan aapok, taipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wala, sexy talaga ngam istrikto man. Un nga rod, madlaw nga istrikto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kaya't ti katawa. Garampang kano ti kasta. Anya? Iso asi ka, numapan ka iji balay. Di ka katawa, takagura ni Lolak dayta. Un Joy. Ngam, ay na, kasla balasang manan ni Lolam anya. Kasla teenager matin nga agdala. Jakman mo, tamanipod na ikat jibilbil na. Kaya't namutun agbado iti hanging. Iso adagi jibadok nga indulin na. Iso itan ti ususaran na. Hello, Daddy? Kumusta kayo ni Lola, manak? Nasayaat mo't, Daddy. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadwa.
Pasensya latan. Tabilin ko ngamen, nga iso timang bantay kan ka. Wan daddy? Di mo suksukiran ni Lula, man. Wan daddy? Nasaya at mutlaeng, no adda ka duwa makanayon. Tatno mabantayan na ka na yung bag. Wan angam pati kawas. Paritan na nga agbado iti uso. Siya lang ti sana nakauso kadag iti gagayam ko. Basta tong palam ni Lola. Taam muna ti pagsaya atam, okay? Wan daddy? Juna, ibagam ka ni Joy, tadagasan tayo iti balayda. Makilugan ta na kadata. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa nga ni Lola na no makilugan ni Joy kadata. Diyan mo ha? Kaya di uri sumura, tanawaya mo ti tricycle. Naibag nga oras mo, Mareng. Ne, Manong Anton, anyat masapul mo. Umaya ko mamakikape. No da kapiyo, Ay, adamot Ala sumrek ka. Diyak ko maagpastrek iti lakay ay lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apukok. Ang alaman laangan. Di ka madanagan. Tasanak mo aripes. Mala mabit lang nga rod tamang idadangak iti danom. Nagsiksika mo tin Mareng. Pimintas ti pamagim, Imubing ka pa, Ay katagyaman Mang Anton. Kanayon mo't ngamin ti panag-exercise ko. Ay, kwa, ada ka di pagpapaubi nga, Mareng. Anya mo't day tanga ibagbagamon Mang Anton. Kaslamot pagbalinin nakon nga ampang. Ay, saan mo, Ay, kwa, no adapan nakabalin na agar makumakan ka. Ha? Di ako nagpalpalikaw, pay. I love you, Mareng. Anyat katkatawaan nyo ijay istor itay si Kajoy. Kwa, jay, inistorya jay may sa akadalak, Lola. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramidin nyo. Kas kaila agpapapansin, kumanatawa kayo. Lola, Uray kumano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi mo't dagi jay. Gagayam mi. Uray pay, agpakadisente ka man si Kajoy. Jak kayat nga ulitam tikas jay adjar mo, Kumanatawa ka nga, kas kala na danuman atukak. Sorry, Lola. Jak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae lang tigayimam, ha? Ha? Apay ngay, Lola. Basta, jak kayat ta ang mga noarmanda ka. Ala, saan mo't Makitak lang at dakakuyong mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae lang ti pakigayimam, nawatam. Uwan, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ijay mall, tanda mapan mi gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo mo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makitkita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay matlaang. Apay ngay da kayo, usaran niyo mo tagi jay hanging abado. Naimbagla kanyak at abaketakon. Ngam si kangay, nagubingan ka. Intun kwan kinamat da ka dagi jay rapist. Ha? Ala, kuyugan kalangan. Masapol nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimaul, Juna. Anya, ay saanin, Uncle? Adamot da Joy kan Lola na kadwa. Basta kuyugan ka. Tas sa bali mo ti pagawitan da. Anya? Naglugan tayo ni ti tricycle. Imbaga kung kayo ni mamay, usaran tayo di tricycle. Joy, napanandalo nam kan Uncle ko. Diyak man amo. Adadamot la itay ditoy. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot, Simurot da pay lang amin. Mabisina kon. Intay ko mamanganan. Wan nga rod, Pangsapsapulan tan ngay kadakwada. Sapay anda dito bag ko di cellphone ni Lola. Mabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na ijay balay. Ayan dan ngay.
Ayan ngayon dagijay adwaki ko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala di cellphone ko itibag ni Joy. Oray siya. Nalipata mo ti cellphone ko di balay. Nalaumay ka, sapulin ta ida. Ni, narabyan kayo asimbang putlola. Nabnabanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Una nga balas 11 ni Tirabi eh. Nagawid kayo kumanay di sanda kami anakita. Mala, tainak agdigos. Ni, rabiin lola. Di kayo nagdigos. Inton bigatan. Ita nga rod. Dagaangan ak ngamin. Kan, napangsitak. Sa anak akomportable. Ha? Joy, rumwara ka, ngamne. Di ka rumrumwar dito'y balay. Diyak kayat amada mag-anag bulakbol ka bayat tikawan ko. Ha? Uwan lola. Ngam papanan nyo manon. Marabyan kayo kadimanon nga gawid. Kanayon kayo na marabyan. At dala papanan may kadagiti ko kumarek. Ne, ulitak Joy Di ka rumrumwar dito'y balay. Kan di ka agpastrak iti ore asino. Nawatam. Uwan lola. Laglagi pom dagiti bilin ko kan ka. Iso nga istriktuan ka. Tapara mutlakan ka dayta. Bawal ti bulakbol. Bawal ti aggarampang. Kan kang runan ti amin. Bawal ti maki-boyfriend. Nalawag. Uwan lola. Ay na, agyaman nakta nagbakasyon kayon, daddy. Kailiw da kayon. Kailiw kayo matan anak ko. Oh, kumusta kayan? Nilolam? Ayan na. Aday ti silid na. Dua aldawon ang maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na. Diyak amo Kasla ka na yun mat nga aglalado. Ne, ni nanang. Apay nga tan. Ha? Umay ka anak ko. Inta kita nilolam. Pakawanan da ko, Elpidio. Joy apo. Anyat ikiddawan nyo iti pambakawan, nanang. Apay ka di lola. Sorry, babain ko ti pamilya tayo. Ngamin. Anyat iketyo asawan. Di da kay maawatan. Ngamin, diti kastoyatawan ko a 48. Masikuga ka na ko. Anya, ada nobyo yaw. At anak ko. Sino? Ay, ayatag ni nanang mawil pijaw. Nakasagana ka mangikasar kang kwana? Kahit anya nga ti plano yaw, Kiko. Kahit ikasar ko ay tikabitan na panawin ni nanang mawil pijaw. Idi Idamo kaslaman jak nga makiasawa ni nanang ko. Nga mawan tinaramidak ta nagsikugmat nga minan ni nanang ko iti taon na nga 48. Binantayan na nga agpaiso ti anak ko nga mahan na nga nabantayan ti bagbagina kinon ko nak hindi itinakam ko. Ngam hindi agbaybayag nawat kumatlaang ti amin katadta nakagraduaran ti anak ko katada na pintas nga trabaho na. Dakal matan ti buridak nga kabsat ko kat agis eskwela matan. Kastapay, dahito'y gayam mo, Elpidio. Awan, dakdakas na ata balumat ni nanang mo, gayam Elpidio. Mayat kay diata damanan kabsat mo, kat nanayo nanti pamilya yaw. Makaisa makijay bagam nga, inistrektoan na dya anak mo, ngam dya bagbagi na hanang nga inistrektoan, wano binantayan. Ore atahan namad nga binaybayan dyan anak mo niya kat nakalpas iti eskwela na. Kan saan nga balit ang kasabdamot ni nanang mo, handapi man nga lino ko. Sige, salamat iti datoy nga istoryam. Ita nga rodan tendeng ti istorya ni Gayam Elpidio, ito'y drama tayo nga Kalamba. And simpa para iti script ni Jenna Almoite. Salamat. Manang!
Hello, dayti manan ti pagayam yo ni Manang Biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kanin drama ita. Kat nagapo kani pagayam tayo naglingad itinaga nagrasya. Ngamsakbay na. Hello pa'y kadadali Viernes di tatayog Pangasinan. Ni Ruel Losada, kani Sally Losada, kandagitan nakdadalok, Justin kan King Ruel. Ni Precious May di mailig, ala Calixto di Takawayan City, Isabela, kan ni Viole Kiwas. Kastoy man, ti kuna ni pagayam grasya. Dear Manang Biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka? Kadagiti talong anak ko, ada pagpaboritok. No asino tay kanayo namang tad kanya kiti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano? Kat iso ti kayat ko may drama ita. Taamok nga daadal mapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang, adto ti kwartayo, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayo. Ay na. Ay, agyaman naklulit anak ka. Ay na, kayat ka anak ka. I love you. Igatang yu ti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti daduma pa ka sa pulan nyo dito balay. Uy, nanakaw. Ay, agyaman na ka. Tanda kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong kada kayo. Ay, wan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumpurme ano anyat lutuan nyo nanang. Sigay, suman latan anak ka. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumurot kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman ak anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ah, Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Ah? Nagswildo ka nung aminang kahit. Duwari baw tinted na. ah? Ay, ungaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at talyawon tinagapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol nyo, ha? Kahit da kami matla tinamnamayan nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wun nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngamjay inauna akabsat yung ay. Ha? Awan pa'y maitultulong na kanyak may. Di yun panunutan ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wan nga raw. Ni manong yu asimuti pa ka is-stressak iyay balay. Anya nga tatiluto kasi dalen tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti si daam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Ha? Intik outan da kumamot na, Ha? Sumapol ka iti trabaho. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa nga rutiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. Ha? Noawan agpatrabaho iti kalsada. Awanon ti pangalam iti kwartam. Nan, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay Gistar. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awang nga raw kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay ikan. Aha, manumutlat itad mo kanya. Limagasaw. Kanya nga raw, Mike. Kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho.
Di mo la tultuladan dagi jay kakabsat mo. Una ta di adal damay. Siya ngay, o mo na iturpos ka, jak pa'y nailat pas dahil skaw. Wuna, tanakapoy mo nga minti utek mo. Basol ko nga rod na nakapoy ti utek ka, Basol nyo, Tadi kayo siguro nang nangan itinatang kang prutas idi sikugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok idi ka di mawawatan nagiti leksyon ka. Sadot kakit day nga giskwela. Aw. Agtaldakan, tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't muti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, Simo. Ha? Kaya ko ata dominay. Kaano ngay? Intun bigat, Simo. Kabarbaro, kontrata ti anak ko day jay. Ay kawan na tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutuag iti babaw nun may, ha? Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Tukam kunam san akams. May mayat di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! Bang! Tangiwat mo man si kasi mo. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka. Nagtrabaho kami di kalsada. Kalsada manay. Kanyang rog ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Gagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin no kastalat ka basay. Nanang, mat. Ano san nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan atao dito lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Ita man nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayo na ya. Mangrugi kayo manan na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapul ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot ken ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayo. Kalasana mga nagtawag kada kayo. Kaslasdanda mga anakay. Kakarooro pa kayo met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo timanga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumati ko na dagiti tataw. Ay agtalda ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto na itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Abay nga pinanawan daw tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay, Mike. Ay, pasensya kayong tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madiariin na. Apay, Simbo. Ninang ko ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niyag sao? Kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apay nga. Ang mga ano da basol mo. Awan. Hindi, amo ka pang kurkuranti na kanya ka, ti kawan ti ada lagaw.
Kanawan na talaga na trabaho. Ah, Kinabudno na ita lang agparte ka niyaw. Amok ti sasawat. mas nawak nga road. Kat saan kamot nga inom iti nakaro. Wala tata. Ita lang. Ta kaya ayaw awan tiri na. Malagip kumilat na lang iti bagbaganisang. Kas naman sir-sirbi di balay may. Ala, uston. Basta sing-singpet ka. Ipakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararamit iti may kaniwaswan, simaw. Kas lang ay ako pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatata. Masawak lang kiday. Saan? Diyan makidi maramay. Ana? Damagat? Anya day ta si mo. Danubya, ma'am. Awan pa'y. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagam may. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lang ta si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Tano sana ka ni Loida ken Rosa tinaarman na. Uy, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Pero na lang. Nagaram ako na. Takas tamad ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw. Sana. Nagaram ka? Dayjay pa'y mo't apada marigrigat. Anya nga iti pakanakan ka. Apay nga nga iso timang pakangkanya. Ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Nagsasao ka. Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang, may. Ano sa katiagbirok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga ikasar ko niya na. Ay, saan ta kasar-kasar? Awan usar mga kasar. Madumot titarakin ko ang manok. Apay masapol na baboy ken nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya, di ka lagbay. Kapag bainak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalail din ti ropa na. Ay, saan mangibabain lang tahandam nga kasar. Nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, lulit. Flight ko lang ang Dororaya. Ay, agpadatang nga ruda manong. Uray siya, kagabrodak mat. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanar, lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiita makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyo, simaw, Ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw? Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may, anagado kayo nga kakabsat, Ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang mau.
Iso ana sardinas kayo ni balayaw. Mala, hindi pa takder kami na iti kalkalapaw, may nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumanglip-lipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin aya mo ta malipatan mi dayta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipawit iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yu kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak ko. Pat-patgen kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni ti mabiit manong simo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale, agipawit kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na day? Kababay, daw dawatak. Makatrabaho mate. Nga urayawan na iturpos ka. Adaw ti pakipordyan di ta day. Nalangaron, makamo ka. Basta makaamukan ka ni nanang Tas ikamot lat adda ditoy. Guna day. Awan pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam ka kagrasya. Agpailihan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman idi na panalawasan. Sa idi na minsan nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga aglutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant ang. Nisumot la lumuklok magka. Ay, kitama. Mga numasobram ti mga niti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga dapaggatang itinaimas amakan kaka. Malaksid no awan. Kan, enjoy yung timangan. Tanaimas payla ti panagraman. Kano nga ag-enjoy ka mangan ngay? Inton mapukawan ti raman mau? Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kahit bigla mo ti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka, tanay narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoy yung timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, ninanang itilinuto ni bakit pinabay. Sigurado magustuhan na day tayo. Ha? Ang dagas asaw. Anya ngay day, jay. Ay, minsan mo inanang kaw. Ay, inakitaan. Hiyak pre kayak ti batay. Saan kayo pa amatay, nanang? Tanay itaray kayo dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Na yan, tanapik taramot. Hindi pa nagsawiyaw. Dapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentunyo ka dada ja brown? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Ay, sadya kayas. Bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo sinaw yung kuiderskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon. Aya, inakayaw? Balsing kay kiday. Samit, Inyag mi dagiti kawusming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Ag nagkaminditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpauig dagiti kakabsak ko iti kwarta.
Ikabil ko dito pita kayo Sana makuti day tao Idulin niyaw. Ta kwartayo la day tao Ta kwartami ka ni bakakaw. Tado timula mi anatagang prutas. Ken makipurpur diya kamay. Iso saan kami amaawanan iti kwarta. Da kami ti makamo iti kaninyaw. Sibo, Napay niya pagsangitan niyo bakong ko sa siya lagabay na ka. Gapuit kinawin ko kay tay. Pakawan ko ba? Napakawang kayo, tayo na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Rally lulong akide. Si Kang Gayang di makasulong kanya kita. Tadama nga raw ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka maamin di abroad ay. Awang ko man nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Nisi mo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak, bayat tipan nakatakek, aging ga anak karikobarak basit, manang biyanang. Katita, makapag naakmatan, iso na laang tain inayad laang, kan naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inauna nga anak ko, gapo iti panang tagtagibasit ko kankwa na ide. Kat ti pagyamanak, nasingpet ni Simo, saan ang nagimula iti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklata nga inana, iti likudan tinharamid ko kankwa na. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya, saan ko pakaragsakan tinapasamakan ka ti pan nakaatakem, ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta, tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo nga ina, datayo ti silaw ti pagtaengan, datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo, iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo, baknang man wenno pobre, di adal man wenno saan, nasingpat man wenno saan, patas kumalatta ti panangipateg tayo kadakwada. Tanagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Dahil manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak ngayon kay panagbuybuya, kan panagdangdangan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama ita, kat naggapo kan ni pagayam tayo naglingad, itinagan akaryo. Ngamsakbay na, hello mampay kadabinong vlog. Donalyn Hailo dita Trinidad. Ni Bernardo Marquez from Tumawini, Isabela. Kani pa shout out po sa amin ni mama ko from Jessica. Kastiman tikuna ni pagayam karyo. Dear manang biyanang, na ikamang hakiti saan na mauawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pay mata nagamamoy di kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na dagos.
tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamuak laangan idinagdan na kamin. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaam-amo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang kataga mo bakay. Tagawid tan. Awanan, nagatang kumat aminan nga kasapulan iji kusina. Intan iji paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Sika matgayang biyata bite. Wang, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ah, Ha? Anyang alugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Uwan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grubwat to di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may gidalanan. Agtal na kaman mat ka riyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, aya nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan dain san mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawam nga. Apan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka arubya tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di ka arubya tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gapo tapin mo daw di legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Tapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya deta. Bak lang siguro deta nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abitay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y kumaabindisyon ti dumteng kada kayaw, bitay. Sapay la kumaanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y. Napanag si Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Pilyang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jay da dumayt nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlangan nga isudante kabak nangan iti lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mon, Romana. Awan,
Nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan? Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man? Nay, di ka gungot nga, Rodra. Dara sa nyo kay Dieta gawid akon. Masisirap ti mata kay Toy. Nasakit ti mata. Ay, mabit lang nga raw, bala siyang kaw. Lumastong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ura pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam datangay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi kanibiti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdawdaw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margragrag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastog. Lastog ya kay di Apay yan ako na malastog ngayon ay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijay store Kadya pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-short pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma di ora awawan. Nasakit ti ulok. Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at ta nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balayo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Agasam mandata. Talaga nga pasikat na dyan nga bitik. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pa ila yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pa ila ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di buyaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Hindi ka nga lap-lap diyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang iti handian ibite. No, haan nga mapan di buyaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang di papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Adi kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na di kananta. Sigurado nga ag-isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Minga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalamad dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan aday di kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umaydak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita.
Iso di ate umay no, di kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kadagita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamot ng bakit. Tadyay nyawig ko kaninyo kanibayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May hamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang deta pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Ina man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayon ti makitkitak arumrum war di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabaho. Diyan man amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha ng agtrabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawam. Ah, Ay napasensya kan karyaw Ngamasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan ngagtrabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. amuyo mitiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang nga rudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay bete. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagitoy. Naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? At dapay couple shirt ditoy, kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Adda ba dumekin nila kay ko bete? Kukwayo lang deta. Ha? Branded pa adagi jay badume. Data kathaan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagitoy nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag ditoy no kayat mo. Ay, saan nan bete? Thank you latan. Itad mo langan kadagi jay masa kailangan niya. Dagi jay kakakasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Intaray da ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda, gay na. Tay ka tanda ti bato ti aprok. Hado ka no nga minti bato na. No saan na maopera, mga no kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Imayanyo. Ay, nay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Taiso nga minti ka asidgan nga ospital. Sa payawan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo nadagdiskitaran na ka? Ay, ikay pala umutang ka nagiti kakasinsinyaw. Yak pa'y kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige ta, agtinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakit? Manong, ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa nga rod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong ngam kurang matladta. Anto'y tinayom mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo dayay. Yung kapastragay. Gundawayang mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na adda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan.
Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Angkal. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na nga insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak ng kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami lata nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na insan, asino kumangay tagkitinulong no saan ada tayo. No ada ka sa pulan niyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami insan. Tasi dadaan kami at tumulong no ada lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsupladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga... limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta sawak ti kasinsin na ang nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na idipan na ka-ospital ti katuganga. Kat kalpasan day, binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingan iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti kapsat na ngagtrabaho, tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, tuy pagayam mo, karyo. Nala, nasayaat mat, nagbalbaliw mat lang dasawam. Maditinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta isokat steady latta. Iso akas lamasin sinate, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit didaytan? Masaulang matkit day. Talaga ngamin, mapun ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayin nan nga ugali. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, ganon niya pa ditang araramidan nan. Tapno maguyod na lang agpababatay taong apalan na. Bana ka sana nasayaat. Sana dakas tumapal, nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao ang makitam nga umas asenson ti panagbiag na. Maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat, no kasano tiwagas mo, amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggahan ti pakasaritaan, ni pagayam karyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami,